E a te aleanga fia e toi whaatalofa toi fo i le mamalu sa tātou atinu. E me se o pa anga loa pe o lo whaonga ina pe nei tau tua o tala mai sa moa wa lava longo ina o lo o tau mamalu i mea o lo tutupu sa tātou atinu. O whea lava lo e mafuta mai ai whaatalofa atu. E usi mai lola o whaafonga sa whaopoponga nei o tātou tala i mea o lo tutupu i sa moa nei le nei fo i aso lua. Ao iai pea le lalolangi le tūlanga whainga tāo le pepesi ai pea o le whaamai o le COVID-19 fuluiva. Ai ua whaalia i whaamaumonga le matanga luenga le soifua maloloina Samoa. E se lia ma le se fululua afe tangata Samoa le ua mai o na whaia lantou tui pui mua moa. E te tau o na whaatino a lantou tui lona dua o le AstraZeneca. O whaamaumonga lanta mai nei o tuinga Samoa le COVID-19 o lo whaalia ai. O le ivas fulu ono pasene o le awha ingo tangatai o atu le se laus fulu fitu wafe lua se fulu. Ua mahe a lantou tui mua e pe o na whaatino ina. A o le ia o i aso fia o ke risi masi. Mo whaamaumonga i tangata le ua mahe a umatui ta indua ua whaamauina ai e valus fulu ono pasene o le awha ingo tangatai o atu le se lau ma le wha afe valus se lau lua fitu. Le ua mahe a le lei a lantou tui ta ilua. Ma o lo wha peo na whaalia e le o maua lava le matati o tangata. Le olo o tuli manta ia le malo e te tau ona silia ma le ivas full pasene o tangata e anga va e tui mo le COVID-19. Le e te tau ona mai ai alelei tui ta ilua. I whaamaumonga le matanga luenga o soifua malolo ina i le tui al Pfizer o lo ua whaali ai ua o antu le ono afe valu se lau sfulufitu i lanto o lo mo mia ona tui i lea vai la au ele i mawhai ona whai ala tau tui ta ilua. O le Pfizer o lo o whaonga ina mo whanau i le vāo le sfululua, le sfulfitau sanga le mātutua, whaapea i matina maitanga, whaapea i fo i manaitina o lo o whaasusu ala tau pepe se i tu lou. O le teiminei le i mawhaiona to i tu ina mai se whaamatalanga mai le matanga luenga i tusai, o se talalata mai le pāsese o le whainga malanga leana tau nuk mai Samoa, i le amatanga le masina o te sema leana whaamaunia wa afia le COVID-19. O le nei ali i tala vauna malanga mai Amerika nga i ai fiti, ma malanga mai ai Samoa nei se whainga malanga i le aso iwa o te sema, leana malanga whaatasi mai manitangata o atu lau tolus fulfale o whainga. E pe ono whaamaunia mai le tai whono komiti o whaalawela for Pol New York, le tō whaanga whirito mai mano Sham leo, i le taimina whatoa alia e lea mata o pusa whaia uma su e suenga, o le nei ali i le taimina tau nuai, e le i maua i le siama. Ma sa toi whaia i le aso i so ai, o le tūlanga lava le tasi e negative lana test. Peitai, o le aso lona tolu le ana whatoa alia e ai loa, ua maua o ia i siama o le nei whaamai, ma wha nofo i se ai loa i se nofo anga wha pitoa i le mautanga se ngase i mato utua. O lo au maia pea whautuanga le whionga le taitai o le tuanga i tu le epasa i lele malia i lengo i a Samoa a toa i male malo ina ia mata alia i teimi wha penei a mese lava o le matoa i pui a malu o tua o ia wā lava le nei wha mai wā a fia i le lalo langi. Na mahafua le saunoanga le sunga i atu la epo no se isi fo isi ama fau o le COVID-19. E ese mai le Delta ma le Omicron, lea wālia e mai wharani, mai whaapea, na a vifo e se tangata na malanga i fo mai Afrika, lea ua whaisi na vavetele o le PPC. E ui o lea na whaalia mai, e le o iai stele se awhianga o tangata ne nei whawa i peitai, o lo sau noa taitai le HRPP, o teimi whaapea ne tawa ina mātaana le antunuu, ona o whainga tāua o mai le lalolangi ala le COVID-19 fluiva. O lo una ia mālosi ai e tula e pai a tangata le atinu e le i mai a uma tui pui e lua o le COVID-19 e wha mole a wale wha tala tuu a e wha uma le nei tui pui. O nei paulava leo le awala e tau sosoani ai tangata pe a o ina a fia Samoa i le nei wha mai matau tia. Sa ia toi wha tepa le atinu o tūlanga mawhatia ma wha noa le no o iai le moto o fiti o no le wha tala tuu o tangata ala i tui pui. Ma ua whaisi tuai ona toi fo ia le wha mai. Ina ua toi au ngani a toi whai a tui pui. Ai ua so solo le wha mai ma whano into a tele o soi fua o tangata o lea maa lo le tausanga o mawai. Sau noa tula epa e tofu lava le tangata ta i to atasi ma lo langa tau sao i tau mawhainga i a pui Samoa mai nei wha mai. E ala i le lango i le maa lo ma le matanga luenga o soi fo maa lo ina. Ina ia mauti no lo ua mai o na whai a tui pui o tangata uma o lea tunuu e te tau ono whai ala tui.
O lo au mai ai fo'i le whaamanatu le awhionga i le tai o le tuanga i te tau fo'i tangata le atinu. O na muli tai pea i tala lata mai o le tūlanga whaingata o lo wa iei le whaamaioti le nei i le lalo langi. O na i tā ua le malama lamo o so tangata i tau alu manga o le neisi ama whaingata wa fia i le lalo langi atoa. O le isi whaamanatu na au mai e tū le epa mo tangata le atinu. Ina i awane i whaasese ina i whaapea i le mau ai whanau iti, le COVID-19. E le ai lava. Ua toa tele whanau o le lalo langi, wa whanau la to wola mai le nei whaamai mai e tatau lava o na whaia tui pui o nai whanau ua ngā waa mo nei tui. O le tala muli, e se furu iwa tau sanga sa maitai mai se tasi o awhio anga le matale i panta, leo wa whaamaunia mai e leo na umalo na ola i le whai unga le vai aso na sema vai atu nei. O lo iei ma salomi anga i le maumaualo na soifua o na o ia lava, ma o lo wha wau i aiso su e ngā leo i le nei wha lawe li se minei. Na wa ai lunga o penga te whai langi po le Facebook, fe au wha amaise al vasenga wha ai ua le tamaitai le nei i le tausanga o mawai. O lo lātou tū fe silipe ai se a lava ua mafuai o na alu wha tope wha penei o ia, ma ua le tau ai lau o na moonga ma lo na lumana i talavau. O lo iai mawhautuanga me nisi ana wall o whai ai lunga o penga te whai langi ina ia avea ma le sona tāua i tupulanga talavau Samoa. Ina ia tautua nā e mawhai o na whaasoa whaafita aule o leo langa nei ma e mawhai o na maua i se fsosoani. Ai aua le tau wamo to atasi whaafita auli ma mawhau ai tu ai ngā ngai o inga se se whaape nei. O loo whea ngai ai mātua ma ingo sinei tenei titi o no mawtianga le nei maliu whaafosei e mafua mai whai ingo se se ua whaia o na o nisi o whai ngā tāsa nofo mai a e wale ma whai o na whaasoa i ana wau ai mai se lava o na mātua malona a inga. O loo una ia losi mai pea ma tātā longo mai pea le tele o whaalapotonga e pei ala whaatau o le ola ma le to umanga mo e popoa ngā tia. O loo ava noa le tātou o leina vidi fua le valu se lau fitu wha pe a whai e se tasi o mana o mia se fsosoani i so o se maftianga e mai se o whaafitau lia leo langa. Ina ia tautua na e whaasoa e awale nā tia. E a watu ai wha mai senga tala mai Samoa i a inga ma mātua loto whaavau sinei tenei titi o na le tu ua whaafosei o le mafutanga i le amatanga o le nei tausanga. Whaafunga anga le atinu ai mai se o tātou pa anga masani ala uloa bei. Se te panai ala i tātou tala mai Samoa le nei fo i aso lua. Le nei fo i waso solo fo i le fo launga le atinu u le amatanga o nei tausanga. Nia e pei o na tu ina to e tātou tala le fo i wato e a mata nei tausanga i tūlanga whainga tā. E le to e tau whailo atu. Nia e pei o na whano e fo i le soifua se tasi ia o uso tala vau, ia avato e pefa mai senga a o le whaamanatu e tau wala atu pe sosoani au tala mai Samoa e tofu lava le tangata ma ona whaafita auli ai mawhai o na tu umama ina pe a whi whaasoa i le tātou laina vili fua nā pe on toi whamanatu mai le to manga valu se lau fitu wha e le whaasoa ina pe whaailoa ina o whaafita auli ai wana o oe lava ia ma le tangata o loo tau ia i le sosoani. Ai mo te minei ia whaamanu ia tele le atua i le whaulanga le atinu ai mai se ia o toe lava singa le nei aso lua tātou toe whita pai le aso atai au whaamanu ia le atua tō whaasoifua.